Hello guys. What up? Here we are in Portugal right now. Soon heading home. What are your thoughts of this project, Mr. Arno Veitola? Kyllä ne saa mennä himoon. Alright. It does do not go home, but we have a long way. What do you think about driving with the van to the Italy? No comments. That can conclude what's the trip's gonna be like. Today we make it. Onhan se haikeeta, että pitää nyt lähteä. Tänne se meidän Portugalin koti sitten jää. Todos os caminhos nos levaram ao nosso fim. Eu sei bem o que eu disse, mas também doeu em mim. Cara que eu sei, eu também errei, mas permaneço o mesmo. Agora pra minha vida inteira eu carrego esse peso. A sua voz ecoa na minha mente. Quem sabe a gente tenta lá na frente, mas não existe o futuro, só o presente. É sempre a mesma coisa e não tem saída. Eu não canto letras, eu só canto a minha vida. Cansado de errar o mesmo erro toda vez. Achei que era pra sempre, mas não durou nem um mês. Prometi pra mim que não ia cair nisso de novo, mas eu sempre erro como eu sou bobo. Acho que eu mereço passar por isso a vida inteira. Cê não tá presente na minha vida, mas tá sempre na minha letra. Parece que eu não consigo entender que todas são iguais. Eu tentei fugir de todos os sinais. Todos os caminhos nos levam. Good morning. Samu hoping to drive. I'm documenting this journey. We have a lot of stuff here, guys. You can see it. There's this guy right here. My computer is disappeared somewhere to the deeps of this one. Samu, you need to drive carefully that the beescough don't fly away. Wait, see ya. Now we're doing something illegal here, guys. Pitäisi olla jostain tuolivasemmalle, että se jää väärään paikkaan. Look at this, guys. There's a clanker on a clanker. Holy shit, guys. We're sure in Espanja. Kaupunki kuitenkin. It's almost like being in the Soviet Union here. Mikähän näitten niinku elinkeino täällä on? Kuumää. Tää on video. On hyvä tuote. Nyt oli hyvä huoltoasema. Real good. Ei oo sitten mopoaikoja nähty tällaista. Holy shit. Maailman vittu halvin tuote. Holy shit. 123. Tämä oli uskomaton saavutus Mitsubishiltä. Holy shit. Paitsi pikku ongelmia on. Ei toimi toi lämpäri ollenkaan. Se on vähän huono, kun huomenna mennään sinne vuorille. Niin se on pieni ongelma. Great news, guys. I got a Lepa water here. I'm starting to get asleep here and, you know, take it easy.
Take it easy here. Vittu. Miksi täällä on vielä jotain? No on. Vittu, kuka juo näin hitaasti Monsteri? Tähän tuli videolle nyt Monster-katastrofi. Vittu! Sitten mä vielä otin sen silleen, tiedätkö mä olisin, että kummin päin tää on tää tölkkistä. Ei sieltä onneksi tullut paljon. Sehän on siis vittu Ranska. paikka, josta pystyy sitten. Missä vitussa me ollaan? Muita opettajia tarjoaa. Miksi me mennään näin kovaa? Why are we going so fast? Oh my god. No. Toivottavasti turvallisempia reissuja. Nähty. Parempaa siitä, että kokonaisuus muodostuu. Tää oli jo tunnin tällaista. 2. Vittu on perseestä. Ei saatana. Koko ajan vaan sataa vitosti. Käskyttää ihan vitosti. Kortlaisen Joonassa se meni nyt varoimaan. Oh my god. Good morning, here we are. It's like being hitting with the truck, you know. Classic. Tuo on paskamaa. Uhuh. It's fucking nice to get finally to the car part shop. Look at all these tools. Very nice. Jos löytyis talvi vitun renkaat. Kaastan ja puut, ympärillä kukkii, ja kaikki on erilaista kuin Luuhalun saaren yllä meille naurava kuu. Ja hiljalleen häipyy askeleet, pitkää vaalean tietä kotiin. Ympärillä kukkii, ja kaikki on erilaista kuin Luuhalun saaren yllä meille naurava kuu. Ja hiljalleen häipyy askeleet. Ollaan ajettu tässä nyt 1,5 tuntia tällaista tietä. Navissa menee silleen 9 minuuttia vielä. 5 minuutissa. Niin, 9 minuuttia on ollut tässä joku 10 minuuttia. Me ollaan ihan saatanan korkealla. Voi vittu. Ihme kun mä laitoin Aostan keskustasta, että kävelee tänne, niin sanoit 3 tuntia. Mä mietin, okei, mitä vittu. 3 tuntia on kyllä aika reipasista tästä painamista. Ja vielä ylämäkeä. Easy. Muistaa laittaa kässäri, ettei Mitsulle Aastalla loksasta. Luet aamulla vähän uutisia. Ei vittu. Chillisti joku vittu 40 tuntia ja 40 tuntia 2000 kilometriä. Voi vittu. Onko nätin näköistä ainakin? Ai se. Meillä on maailman isoin penkki tossa pihalla. Mitäs sanot? Hyvälle näyttää. Toivottavasti ei oo Mitsulla yskä aamu. Niin, se voi olla kun kylmässä nukkuu. Jaha, päästäkö rinteeseen? Mä olin Japanissa oli. Sinne uppos. Paese le rivendevo a un tizio solo per pochi centesimi. Io davvero non avevo niente di niente. Nonna non aveva i denti, pensi che sia stato divertente. I soldi fanno la felicità e chi dice il contrario mente. A un bugiardo non li crede. Tieni a mente, nulla rimarrà per sempre. Devo uscire dal tunnel, ma sto bene nelle tenebre. Dal bus di scuola passo alla camionetta. La penitenziaria ci fa le foto con le manette. Si ci apponano ogni giorno giù da me. Taglia il dedo della placchetta e taglia il dedo della panetta.
Ci ho provato pure a fare palestra, ma mi piacciono le armi, ti piace la mia beretta. Mi piace quando vado nel bosco la testa. Vado matto per le armi, mi mandano fuori di testa. Non ho piercing nei capezzoli, il giorno che lo faccio ti prego sparami in testa. Non tradisco un amico, piuttosto mi taglio il cazzo e lo mangio. Cazzo pensi, dividevamo ogni giorno il piatto. Non sto captando, sono tutto fumato. Guida sportiva sul Ferrari, mi sento Schumacher. Questa qua mi sta asciugando, non la smette di parlare. Vuole una relazione, io solo svuotar le palle. Dal bus di scuola passo alla camionetta. La penitenziaria ci fa le foto con le manette. Si ci apponano ogni giorno giù da me. Taglio il dedo della placchetta, taglio il dedo della panetta. Ci ho provato pure a fare palestra, ma mi piacciono le armi, ti piace la mia beretta. Mi piace quando vado nel bosco la testa. Vado matto per le armi, mi mandano fuori di testa. Tagliavo fumo con la lametta, stavo sul cazzo a quella puttana della maestra. Pensava diventassi un barbone, invece nique ta mère. Ferrari rouge uso palette, per sentire il V12 scaccio la vitesse. Sinne lähti. Nyt lähdetään mekin. Joo. 12 tuntia 35 minuuttia. Tämä käy kyllä tulilta sen verran kovaa kun lähdin